urukiko rw'ikirenga rwakemuye abanyamakuru batandukira amahame agenga umwuga wabo, bagaca imanza mu nkuru batara cyangwa bakora, by'umwihariko izirebana n'ubutabera. Perezida w'urukiko rw'ikirenga Mukanaganzwa Domitila yasabye abanyamakuru kwirinda guca imanza mu nkuru zijyanye n'ubutabera, by'umwihariko izerekeye imanza zikiburanishwa mu nkiko. Yabigarutseho kuwa kabiri tariki ya 14 Ukwakira 2025 n'amanyunguranabitekerezo yagiranye n'abanyamakuru batandukanye, bagaruka ku buryo bunoze bwo gutangaza amakuru ajyanye n'ubutabera. Inama urukiko rw'ikirenga ruvuga ko rwateguye rashingiye ku makuru rubona mu bitangazamakuru bitandukanye, by'umwihariko za YouTube barebana n'ubutabera, akaba nakorwa kinyamwuga. Perezida w'urukiko rw'ikirenga Mukanaganzwa yavuze ko itangazamakuru ari ingenzi mu kumenyesha uko ubutabera butangwa, kandi rikanafasha abaturage kumenya uburenganzira bwabo. Yashimangiye ko abanyamakuru bakwiye gukora kinyamwuga birinda kuvangira ubutabera. Mukanaganzwa yagize ati abanyamakuru nibakore bitabengamiye ubwigenge bw'ubucamanza kandi bitanabushyize ku gitutu. Yasabye abakora itangazamakuru ko bakwiye kwirinda gutandukira amahame y'umwuga w'itangazamakuru kuko bishobora kuyobya urukiko, ababuranyi n'abaturage muri rusange. Yagize ati turifuza itangazamakuru ryajya rikora kinyamwuga ritera imbibi ryemerewe umunyamakuru udakwiye kurenga ngo ase urubanza mu nkuru yendana, ngo rikwiye ko abanyamakuru batangaza ngo byadakwiye kugenda gutya. Yakomeje avuga ko mu rubanza umunyamakuru agomba guhagarara kubyo afitiye ibimenyetso gusa, impuguke mu mategeko wabaye umunyamakuru kuru bakabara amaboko kunze kunganira abanyamakuru mu rukiko. Ibambe Jambo yagaragaje ko abanyamakuru bakwiye kwihatara kumenya amategeko y'abasanzwe najyanye n'umwiga wabo. Yavuze ko by'umwihariko mu rukiko mu gihe cy'urubanza bakwiye kubahiriza amabwiriza n'amategeko ahagenga, ririnda ngo mu byaha utubashye ibijyanye no gukora inkuru mu kigo ushobora kwisanga nawe akorwaho inkuru mu kigo. Umuyobozi mukuru w'urwego rw'abanyamakuru bigenzura Mutesi Scovia yasabye abari mu nzego z'ubutabera nabo kujya borohereza abanyamakuru kuko byagaragaye ko babahutaza mu gihe bari mu kazi. Ku rundi ruhande yavuze ko urukiko rw'ikirenga rukwiye gushyiraho amategeko n'amabwiriza mu kigo mu gihe cy'urubanza kuko byagaragaye ko hari abanyamakuru bakora neza abandi bitirira uwo mwuga bagakosa, bose bikabitirirwa. Ati umunyamakuru udafite karita itangwa na RMC